sangpi ni so terang pia phan ong dunga vote pen ke pa hai ja phan mai kang ni Perangkia phan ke ther polam ke klang phutha kharbamon phang cho pen a ho kalam ka chapak lang thu Riswa kai boy ben pen ke paklang pon chini lo pu lunkan arjan klang pon po Yashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum longik ji mesen a sofa an chot kalisi an namjum hek penta longik ji nang litum an ning ke hang a design a teng pen kase margin ning ke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen longik ji lapen an parta hemalong kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longik ji kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno Klarda kachini jia phan 8459492372 lapenke 86381481114 along humri lote longik ji Karbing nung life abirta long penili sami julbepi nonar juek tha birta anton pen Regmaro Club rong plim plam along don suri angkang arong asar Karbi dimasa Nepali penchenglo kei kris ya rong asar atumpen sangpi niso terang pia phan kewangji Karbing Autonomous Council MSC bangphu kangwayalong ong dunga vote pen kachepa hai pon ja phan kedamtang jangmi poni phai thom kebarni mai kepadopon Kidamtang apor ho Dhonsuri constituency pen ningkan phos ase Pradip Diphusa MEC nang manlo bonsita mi thangnat ka chingthura son theklong ledalo laso pen ajok kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilika hut song we mate independent pen karjap dun aning ke mesen ki duk ki song arada phan ke matha pon thek abang phi sangpi niso terang pi aphansi Karbi Dimasa Nepali Adivasi akhai pen chenglok Dhonsuri constituency arat ke do anta alang li phansi vote pi et pen pahai pon vek nang pupusi maya long chingwai pen chedon renti Ladak kadu kavera doan khai krehini doan da ladak ka chingrum peli tum Dhonsuri ka chingthur ki papit onga joini si kadu kaveta pinila son history sidak ilitum Dhonsuri long history bonai lo jet dak rong asar do anta kadu kave dak khai bang chipu si rong asar do anta isipet ning isipet pendura pet pen litum niliphanang pahai phan nutin ta dak chedon sar pansila so mai patulo ako nilita alang tu kachedon laso kupia khap alang tu bisasa ningke the laso ningke the je nili alang tum phan kene ki kirapi phan towar leun edim towar pale ki junalang leun e phan ki junalang ki pg phan alang tum kupia bisas kupia ningke thema pen alang litum nili phan nang kachedon tu pon nili alang litum nang kachedon tu pot nili alang tum phan aning pa thelon sonsi ronga sara tum pen ke chingthur amu pinangji poamen pen pinpur alo niso terang pi ari deng pajirdun lapen thualang lihin pen setame Dhonsuri arong asar lapen rong arat atum pen pinpur alo ke pajira teng pen ke papleng pon eji aphanta lamchak pidun thu bangso mai long riso rong phar rong asar rong plim plam rajen rong phar rong asar ni hanglang so rup singh hanse SDB atum pen chenglok penangan arat atum chetong dun si mesen pen mai pachun pon non market chiwang thu puta katilang kene non market ni lige ne ke BJP long se dola resignation mang chipi pela jehetu ladak ke nil tum ticket pu bang ke akhawe ticket pu bang long le la ke ni lege pulam kali aku nang li tum ta arjunai kisang kar ju chot po la ke ticket bang ke long le la ke ruling ticket blon te ladak ke national party blon te isive rakhai phansi piverti la so po se li tum isi history bonai nai je non e phong eli tum mane chifar le pen dili ako kam judi paklang blon te ladak ke mane antina khai ta litum dakar people we alama we dimasa alam we ba gurkha alam we ba bongali alam we nutin ta ticket bang long po wang si la so kha ba sin minon song we pen kar jap news report Karbi Anglong live Kedamtang jangmi po ni phain kora sirkep arni dongkamukam rong sopialong kidu chinthong hotel atheng nolong abarim UPL eklembang phu harbamon phangcho pen pherangke tuma phanke ther palam the social media lapan birta alo along ke klang phuthak a hokalam kache than thu je phan pherangke athengnu kewang thu
Abarim UPLA klembang phu harbamon phang chopen ke damtang ni phain kora troxier ni pherangkia tuma phan dongkam kam rong supia long kopi kosanalam thepensi pherangkia tuma phan kachingki dunlo ilitum non lang iksena brand homosti hello cutting through knife so people love to meet hello jump so what please ini ani cover kami inu YouTuber Jonah Singh rongphar kangjin so aning ke do pena jok ami thang jongjong a khipen hamren constituency arlo amlong apam kabochia rara tuma ki doga kisung theklong si kerap pipajirdam lo bangso hut pherangkia tum ka homri tun pen rat tum pen kache than pon ke sarkar pen thang akerap ke long tu nabe lasi ia mongol sing di monga phan kenil tung vote pi thek thelo palam ke paklang apotsi harbamon phang chopen pherangkia tuma phan a hiring tang rak arimun jongpen jongpon lo bangso phuthak social media long pen danglok break jambir ta alo long setami harbamon phang chopen pherangkia phan ke ther palam klang ponlo pherangkia phan ke ther palam ki klang dera phi harbamon phang chopen a hokalam pherangkia thengnu chepak lang pon halabang sor ni nilijir po birthday mate ama hang ke thegar ni amasi nilima sap so jun dera masi masap lam kang tangason kaning je dukoklo bon tame nili ke ther je phan ning ke hang ke dopen kali pusi je than pon kedam tang tareking korasir kebani dongkam cafeteria long media korte tumpen nili masapso alam ka chepodo bangso alam ke lam ka chepo kali nili hala bangso ni nili jirpo birthday do ko ka joine nili jirpo birthday umar nili ta masapso ning cheparong run mat jun chetlo lapen ma du setame ke chok cheke do nase nili phan nong no nang ki jo pena potsi nili hin pen karbiang long ra do ana phan labang soala ma phuthak klar dak pen je than pondo jongdami nili kedam tang hala bang soani a hokpet alam hamren homosi alam nili pulo lasi ini da bang so akum unique ahin pen nili media court itum hansita mi chuning rilo ate media tumke fourth pillar of democracy lo lapen ke democratic countries pena kaposi ladak lapen ke fundamental rights along ka ke dokok Indian constitution fundamental rights long ke dokok joni right to speech labang so joni si nilita jir media court itum han chetong si nilita nili views cepak lang don lo nili kingi jethan don lo lasi media court itu man kan si kami nilitum particularly hamran homasi alam sini gitu lapen nili a hok peda lama bangke ke ther ke habja phan nili ningan ta matha the bontame masap jun dera matsi nili se thedaya son dokoklo lasila ke hor ki juna lam no pasi harbamon phang chopen pherangkia thengno kachikobir padoponlo news portal ke do an mate media hin penili rarakan kapacini jining hang bangke lah hello nang litum nili ke ther ke hap tua bangke nang litum mathari non herjong nili praya media tumben ke tong si cingki je than lo dongka mukam pen wiki be karbiang long live सरकार पेन की दिंग पॉन की दो के लगारा रतुमा फान के पानों पॉन पीएमए भाईजा हेमसो सैंक्शन आलू बांगप्ली कैप सो से आरा रतुमा फान ईएम कॉन्सिंग रोंग पेरे दिंग पेन के पाजर पॉन किदामतांग आरु निफा इसियर नि पोरफाई हिनी मालोम लाखा कैप हावर के हाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लुपॉन रोंगकुट लाखा प्रिय अपोलिंग काली मंदिर लोंग बांगप्ली कैप सो से अबांग फुआ बांग फिया तुमा फान पीएमए भाईजा हेमसो के लोंग मते सैंक्शन आलू पी पाजर पॉन bangso amaya long manpeng pen kacha tongdun em khonsing rongpi rongkut lakha plia poling amai phu suraj harijan pen chenglok bjp asong along klem bang photum je tongdun
em khon singrong pilam theke joy ponke bangso hemso longlo pura atangka chu endet pen chodetri lapen methang jong si kim pona sonte mesen pen tangpo puta than pachini pon lapen habarkhet constituency of harman pharo isira trok sirkebra troga hemso sanction ponlo lapen nona kimilake awaj maspu lata nanglepu pusi pachini pon আজি PMMI ঘৰ ৰংপুৰ 4 নম্বৰ চৰকাৰ বস্তিত আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এনেকৈ সমষ্টিত মানে প্ৰায় 196 ঘৰ চেংচন হৈছে আৰু মানুহ খুব ভাল পাইছে আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে আহিয়ে কৈছিলে যে সবকে ঘৰ দিম বুলি আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ সপোনো আছিলে যে প্ৰত্যেকটো ভাৰতীয় নাগৰিকবিলাকক ঘৰ দিয়াৰ কথা এই কথাটো মানে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আমি যিটো চেংচন লেটাৰ এই চেংচন লেটাৰটো আমি ইয়াত হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ আৰু বহুত আহিব আৱাজ প্লাছ বুলি এটা স্কিম আছে এই স্কিম আহিব লগা আছে habarkhet ben har singrong pi Karbi Anglong live nona kaya long ason tinta kachibai mate kethek ason chepaklang pon ason sido bangso pen ili karbieri soi janga tumta lun lam arjananat kachihung pon boma sonsi thek pon long sonsi aru achiklo kichenga roi malong riswa kai pa channel long chini lo pua lun lam arjan thek long taprang po bangso chini lo pua lun arjan along kachera ponatum lake producer babu sotiso co-producer Kaving TP Lunse Poatung Bishnu Hanse Previn Ingti Rostom Lekthe Sarbamon Kiri Tiso Lapen Harmony Beatum Pensi Lun Ponlo jadi damating kena chinilo ne sengala cingki jisita nang Lebang so lun arjan along kachaparjan ponatum ke kilun atuma matsi cheparjan ponlo la selebang so lun arjan ke lang ponlong ji aphan riswa kai pa channel along langdam note longpon popusi pachini phuloni pendir chona rongpi Karbi Anglong live Tinsukia long ke paman pon Indian oil pen India sorkarang bong kedeng ponamai ingni ponlo bang somai ke padu pona hut methanol M15 petrol ajang thu setami ingpu ponlo labang so mai long union minister Ramesh Varteli alang litado halabang so mai long methanol M15 petrol kang pupon amai deng ponlo bonta ison kamang hudami mi alama bangke man peng pen ka chopha aluhi do an kang ni pon anung anat ki hing chen a screen a pedo halabang so screen along men ke paklang pon thu arjan lake akan ave apindeng arjan si klang hamlo lapuson arjan ke klang ham pen rat ke thek long prong a jok petrol ajang thu kang pupon amai sitami chelang no daklo man peng ke do union minister nang ka chetong dun amaya long amatsi porn arjan ke klang ham ajok tong sekot pen crime branch atum halabang so adima long an pale dunlo lapuson asai lang no nang ke klang ham aputhak ke chok che adai ke do abang phan crime branch atum pen akang tui angdeng lang tali bomlo bon talabang so mai long union minister Ramesh Varteli minister Sonjoy Kisan pen danglok penangan Indian oil long sai ki claim asai phu ake hoyatum chitong dun news report Karbi Anglong live Pina birta kira ponsi kang tonig long